Možete davati neke druge ocjene kad ja vjerujem što ću dobro. Trčije si javca. One različite ćete sve, ali vidim da vi odmah dosta imam i loše ocjene i malo ocjena, pa vi ćete pisati baš ispitna pitanja koja su vezana točno zgradila. A oni su smiješni. Da, profesor, smije vas nešto pitati. Zašto nije naš tamo dobija referate, dobiva i ocjena mine? On ima više petica nego mi, onda normalno smo mi radimo referate. Nakon ispitivanja mogu... Ajde, ostaviš. Ajde. Nemoj sa lupa. Ajde. Ostavit ću. Ostavit ću. A profesorica kog ja namjestu. Nisam upla. Ajde, hvala. Koji si profesor? Ko je vani ovo? Di je? Jel što je ovo? Evo, skoro se ne bi to. Evo, to su stavili. To nije, ne mogu biti. Jedan profesor, samo mogu dobiti 5. Pa ja, ako dobijem jedan ispravim dobijem 5, ako 3 ostane 3 za ovdje. Radi je jedan ili 3 5. Češ ti? Ti si šuta. Onda ću. Siđi. A siđi, Kako proučava odnose među živim bićima i zajedno sa ovom. Siđi, uzmi to. Daj tu sijalcu. Zatvori prozor.